Oras, selamat pagi. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malas suhur bani panorang sogoton. Bo isesehan namin na siyam marhite rigapan siganu pari. Paimay jalo hita hata nini bata nagabi rigapan siganu pari bata. Martonggo hita. Puji-pujian terima kasih ma isombah konuhur nami hubamu Tuhan. Goki bagas malas niurhanay bani panorang sogoton. Mardingat partubuhmu rohu duniaon gabi colma laho paluah kon hanami humbani perjabulanan di dosa halaniai ibagas ari partubuhmu sadarion Tuhan pajonam ham hatamu ase boy tongon ham tondok itongah-tongah nami nagabi raja sedame raja na mambubai goduh nami janah si iri konon nami ibagas Kristus Yesus jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang kuria nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal ma hubat ganupan. Salam ma humban nami keluarga pendeta Grubert Kan David Manihurup na IGKP Resort Sibolga hubani nasyam atap ijape nasyam marianan bani panorang sugoton na manangihon renungan harian bahasa Simalungun bani panorang perdingatan pertubuh ni Tuhan Yesus sogot nyarion. Bapenang degapan siganu pari bata sadarion Sabtu topat ni teneh tanggal 25 Desember 2020 sada aima ari perdingatan pesta pertubuh ni Tuhan Yesus si peluah kita. Hata nine bata tersurat bani buku Lukas bindu 2 ayat pitu nama katahon sonon. Jadi itubuh kon ma anak bunga tubuh ni. Ibaluti ma bani apan anja ipatibal ma bani panggagatan. Halani sengdong ianan bani sedea i rumah parbornginan. Porini pemalas ni hurdo. Partubuh ni Tuhan Yesus nagabi si paluah batta dunia on. Tapi pardite hita malobe sonahado perguluhan ni jolma bani panorang ijia secara moral. Bapenang nahadonani pangahap tanuan. Porini masa mahubatta ahane dopak kon ni si Maria bani panorang icia. Sahalak inang naboratan rumah janah dohorma panorang ni laho tubuhan tuah ma iya. Tapi sada pelang adong rumah perbornginan naboy manjalo si Maria pakon si Joseph bani panorang ijia. Artini ai humbani segi hajol maun bapenang langadong halak na parduli hubani kondisi langadong halak na parduli nasari hubani situasi nedok pakon ni Maria na ibagas boratan rumah bani panorang ai. Totu moral masyarakat nasonon gambaran doon bata. Janah gabi singat-singat do humanyon hubata. Asi ulang manamin masa besonay itongah-tongah ni perguluhan ta. Porini pe bani panorang ijia bani pertubuh ni Tuhan Yesus sonay ma moral ni jolma langadong nasari langadong na parduli bani situasi ni sada inang na ibagas boratan rumah aguboy subuton sedang hamil tua. Totu gabi singat-singat mabata ay bani panorang on asi bani panorang natalon lambin ipabagas kita ma empatita lambin bagas ma pasarihononta lambin roh pardulini mahita hubani halak nalegan marhitehon ni partubuh ni Tuhan Yesus na ipestahon hita sa darion. Mase, pardite hita bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Isobut
Jadi itubuhkon ma anak bunga tubuh ni, ibaluti bani appan. Domanok kanayay sada pelang adong rumah perburunginan bani sedea. Janah maningon do kapeni Tuhan Yesus dakdanak na tubuh in. Maningon do ibaluti bani appan. Artini ay ang guboy sobuton ta. Langa dong HP ni popok. Langa dong ay. Langa dong HP pakaian baby, pakaian dakdanak. Langa dong ay. Ay maase maningon ibaluti bani appan dohas sa iya. On gambaran hasumbuhon na ialami Rossi na idopakon Tuhan Yesus sanggah bani partubuh ni. Bahkan lang pita ay bapainang ipatibal bani panggagatan. Jadi anggo adong pilihan, lang adong pilihan bani si Joseph pakon si Maria, termasuk Tuhan Yesus na tubuh in. Lang adong pilihan bani, ija iya sihol tading, jana ija iya sihol ipatibal, ija iya sihol itapehon. Pita adong sada iyanan ay ma panggagatan. Halaniyaha, halani lang adong pilihan hubani songon misalni rusbang atape podoman atape springbek na empuk nagabe yanan sanggah partubuh ni ay. Na porini pesonay sombuh ni partubuh ni. Bapainang nelongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. On manamaningon na paduahon sidingaton ta bani panorang Natal. Pardingatan partubuh ni Tuhan Yesus. Bahasa sonay maturuh ni uhur ni nebata. Maningon itaron jana idagi do na parngit i dunia on. Marhitihon ni partubuh ni gabe jolma nebata itongah tongata. Natutu maningon sonay do humanihita ibagas guluton. Maningon marlumba do hita paturuh uhurta. Paturuh uhurta sangga ibagas naman do pakon persoalan ni golu si ganupari. Paturuh uhurta sangga mando pakon hasomanta. Jana paturuh uhurta tarlubi sangga ibagas naman jalo hata ni nebata. Halani ay maningon ipaturuh kita do hape uhurta. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Asiboy Tuhan Yesus sitong tongon-tongon tubuh itongah-tongah ta. Halaniyaha iya pe ibagas partubuh ni langadong na iya jam konni. Ha anak konni selaku anak ni nebata. Porini pe iya nebata anak ni nebata nagabe colma. Tapi sirsir ibagas turuh nihur iya membuat haganupan sitaronon hasumbuhon ni colma ibagas partubuh ni ay. Asisonay mahita bani panorang Natal on homani. Laho mandala ni guluta si gano pari. Asi maningon ipalubih hita do hape ni turuh ni uhur taay. Laho maparayak na bata ibagas parguluhan taon. Ulang adong be hape ni hita na marsidalian. Laho manjalo hata ni nebata. Ulang adong be hape ni hita na mambahan haut si gundal bolon. Ibagas na laho manjalo partubuh ni Tuhan Yesus. Ibagas parguluhan taon. Torih kita ma kesederhanaan ni ay. Sonay mahumanihita. Ibagas parguluhan taon. Marturuh niyo hurmahita. Asi tongon-tongon. Boy Tuhan Yesus tondok ibagas gulukta. Ibagas turuh ni uhur ni. Sonay mahumanihita. Bani panorang Natal on. Ase sahali nari. Pardiete hita ma. Tanda-tanda partubuh ni ay. Ay ma tanda holong ni uhur ni nebata. Nosunin bagal ni hubata. Natotu sonay mahumanihita. Merespon holong ni nebata ibagas parguluhan ta si gano pari. Maningon lambin marbagal do hapor sayon ta. Maningon lambin marbagal do pangarapan ta. Jana maningon lambin
kutdo hita ibagas horja nama diar halani duma parlobi Tuhan Yesus membahen nama diar hubata bani partubuh niin. Amin. Martonggo mahita malas tumang tongon uhur nami Bapa marhitihon ni partubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus gabe sepaluah ban nami ibagas ari pardingatan partubuh ni anakmu ini langadong hata nabuy tarpadas kanami subali terima kasih matongon bamu halani ay bani panorang natalon ajari hamma hanami tongon Tuhan ase labin roh bagas ni pasari honon nami bani hasoman nami sonay do humani agse labin roh bagal ni holong nami ibagas namar diha-diha namar sanina sonay agi namar kuria tandani nadup tubuh ham tongon itongah tongah nami ibagas haduyukon ase gabe bayak kanami ase ibagas sabayakon muin matongon homahanay Bapa mandalani guluk nami si ganu pare sonay age mamuji pasangap kon ham ibagas Kristus Yesus nadup tubuhin terima kasih mabamu Bapa. Amen. Hidup ni hurni Tuhan Yesus Kristus pakon holong ni ate ni bata Bapa apa persoalan ditondoy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Selamat hari Natal mahubat haganupan. Shalom.